درود میگوییم به شما بینندگان عزیز، هواداران برنامه‌های تلویزیونی موسیقی تاجیکستان شهنواز. مرجانه رمضان هستم و این برنامه روزی نو است که عین حال شما طریق تلویزیون‌های خویش تماشا کرده ایستادید. عین حال ما قرار داریم در باغ کروش کبیر. این باغ زیبا و معطر نزدیک است به کنسرواتوریای ملی. تصمیم گرفتیم که این نوبت در برنامه درباره سرود صلح ما لیوا دارد برایتان اطلاع داده باشیم. هنرمندی که این سرود را با آواز فارم و ماندگارش سراییده است در کنسرواتوریای ملی جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند. تا آن دمی که ما با خود هنرمند صحبت کنیم و درباره تاریخ و پیدایش این سرود برای شما معلومات داده باشیم، سرود را پیشنهادتان میکنیم، بعداً برنامه را ادامه میدهیم. با ما باشید. نوا دارد، حرف ما صدا دارد، خلق رهنما دارد، صلح ما لیوا دارد، خلق رهنما دارد، صلح ما لیوا دارد. ملتی و فرهنگم هم دل و هم آهنگم، آمینگین و تاج پاسداری اورنگم، ملتی و فرهنگم هم دل و هم آهنگم. سال 2006 پیش از جشن وحدت ملی که در مرکز ناحیه رشت برگزار می‌گردید، متن از طرف شاعر محبوب ما سفر محمد ایوبی نوشته شد و برای بستن آهنگ به کمپوزیتور امیربگ موسویف پیشنهاد گردید. وقتی که امیربگ موسویف این سرود را با آهنگ در آورد، آهنگ تیار شد، یعنی سرود تیار شد، با من پیشنهاد کردن که همین اجرای اثر از طرف من اجرا گردد و البته من بسیار خوب پذیرفتم و مشق کردیم. همراهی شخصان مسئول رفتیم به استودیوی ثبت آوازی کمیته تلویزیون و رادیو، در اونجا ثبت کردیم. انجمن داریم، منبری سخن داریم، شکر صلح آزادی، شکر این وطن داریم. سرود صلح ما لیوا دارد ترانه است که از فرهنگ و یکدلی مردم میگوید و وصف این سرزمین را میکند. از تهیه این سرود 15 سال سپری شده است، اما هنوز هم محبوبیت دارد و معروف است. هرچند این سرود در مدت خیلی کوتاه تهیه گشته و پیشنهاد هواداران صوت و نوا شده است. سرود به قلم سفر محمد ایوبی تعلق دارد. کمپوزیتور امیربگ موسی آن را آهنگ بسته است. میرالی دوستی زاده هنرمند خوش صدا آن را سراییده است. سال 2006 برنامه تئاتر کنونیده شده بخشیده به جشن وحدت ملی در وادی رشت با اشتراک پرزیدنت کشور برگزار شده بود. امیربگ موسی در این چاره‌بینی مسئولیت راهبر موسیقی و آهنگساز را بر ذمه داشت. چطوری که خودی آهنگساز میگوید در این چاره‌بینی فرهنگی سرود صلح ما لیوا دارد جای نداشت، حتی تولید نشده بود. سرود صلح ما لیوا دارد در برنامه نبود و از طرف کارگردان همین برنامه وحدت ملی شوکت خلیلوف گفتن چی میشد که استاد امیربگ قرایویچ یک سرود ما فرمایش کنیم و این سرود در همین برنامه یعنی وحدت ملی در رشتان زمین در مرکز رشت صدا دهد و همین پیشنهاد قابل قبول گردید و یکی از پهلوهای دیگری تاریخ همین که از طرف شاعری معروف دراماتورگ سفر محمد ایوبی در مدت 1 ساعت همین شعر صلح ما لیوا دارد یعنی ایجاد شد و از جانب بنده خود کارگردان گفتن که شما همین آهنگش را مرا در بین 1 ساعت 2 ساعت ایجاد کرده میتید و با هم‌آوازی ارکستر ثبت میکنید، با هم‌آوازی میرالی دوستی زاده که در هنرمند مردمی تاجیکستان یعنی که در اجرای یعنی میرالی دوستی زاده همین سرود ثبت شد. خوب گفتید که شوکت خلیلوف خواستن که سرود رو میرالی دوستی
сароянд. Агар Мирали Достиев намесароиданд, сурудро ба ки шумо пешниҳод мекардед ҳамчун композитор? аслан ҳар як барнома роҳбари бадеии коргардони худро дорад ва алал хусус барномаҳои театри кунонишуда диди коргардон ҳамин аст ки он ҳунарманда мебинад ки ҳамин суруд чӣ гуна садо метиҳад. дар аввал ин сурудро дар иҷрои ман худи коргардон Шавкат Халилов шунидааст ва Шавкат Халилов пешниҳод карданд ки Мирали Достизода мувофиқ аст. аз ман пурсон шуданд ва манам гуфтам ки барои овози яъне баритон хосаи Мирали Достизода мувофиқ аст. шояд ин сурудро агар Сайфулло Юсупов мехонд, шояд дигар ҳунармандон мехонданд, ё Акбар Мираҷабов, ё Бурҳон Мамадқулов, шояд садо медод, шояд муваффақ мегардид. аммо барои овози Мирали Достизода ин суруд хеле хос мебошад. яъне хоси иҷроиши худашро дар иҷрои Мирали Достизода яъне ки ҷамъ овардааст. иҷроишаш хуб яъне сабт шудааст ва дарк, ҳиссиёт, ҳис кардани сухан, калимаҳо бурро яъне ки бо ҳамон оҳанги эҷод шуда дар иҷрои Мирали Достизода бисёр хуб ва гуворо садо медиҳад. ملتی با فرهنگم هم دل و هم آهنگم آمینگین و تاج پاسداری اورنگم. шояд сабаби пешниҳод шудани ин суруд ба Мирали Достизода дар он бошад ки ӯ овозхони сурудҳои опера мебошад. суруд дар жанри академӣ навишта шудааст. хоси оҳангсоз буд ки сурудро овозхон бо чунин тарз сарояд. аз тарафи ҳам шоир, ҳам композитор ҳамсафар Муҳаммад Айёби Шодравон ва ҳам Амирбек Мусоев пешниҳод шуд ки агар бисёр хуб мешавад ки ҳамин ба тарзи як овози тоҷикона хонда шавад. бигзор академизм бошад, садои академӣ бошад, лекин як ба мардум ҳамин хел хонда шавад, сароида шавад ки мардум ҳамин чиза хуб қабул карда тонад. ҳаст суруди тоҷикие ки масалан бисёро мехонанд ҳамура тарзи аврупоӣ ё ки ба тарзи як садои миллати бегона мехонанд, мардум он қадар хуб қабул карда наметонанд. ҳамин хел ки пешниҳод шуд, манам ҳаракат кардам ки ҳамин садо ҳамин хел бошад, ҳамин ба мардум наздик сароида шавад. чизере ки таҳиягарон гуфтанд, шеър ва оҳанг дар муддати 2 соат тавлид шудаву бандубаст гашт вале нигоҳ накарда ба ин таронаи ватанпарастона миёни мардум тарафдорони худро пайдо кард ва то имрӯз аз таҳиягаронаш талаби оҳанги онро мекунанд. мудирони шӯъбаҳои ҳар як шаҳру навоиҳу масалан вилоятҳо ҳамин сурудро аз ман талаб мекунанд ки яъне ки клавири яъне ки нотаи ҳамин сурудро ба мо тиҳед ки мо ҳаминро иҷро мекунем, яъне пешкаш мекунем дар барномамон. барои ман хеле ҳамин суруд осон ва бисёр тез тавлид ёфт, эҷод шуд ва ин сурудро мо пешбарӣ намудем. бахусус 10 соли аввал аз соли 2006 то 2015-16 ҳамин асар ниҳоят зиёд садо медод ба воситаи радио, телевизион, дар тамоми ҷашнвораҳо, дар куҷое ки намешуд даъват мекарданд ва ғайр аз ман баъди набо бисёр коллективҳои дигар низ иҷро карданд, чӣ дар Суғду, чӣ дар Хатлон, чӣ дар Бадахшон, дар чорабиниҳои музофотие ки мегузаронданд иҷро карданд. бисёр зиёд садо дод. ҳатто дар баъзан лаҳзаҳои муҳими таърихӣ баъди масалан суханрониҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мӯътабари кишварамон Эмомалӣ Раҳмон дар ин ё он ҷашн суханрониҳои табрикишон ки мешуд, баъди суханронияшон ҳамин суруд мерафт ва албатта мо ифтихор мекардем ки як суруд дар байни мардум қадр доштааст ки дар ҳамин лаҳзаҳои муҳими таърихӣ яъне ки садо медиҳад. тарона омода шуд ва дар барномаи консертӣ дар водии Рашт аз ҷониби ҳунарпеша Мирали Достизода суруда шуд. аз ҷониби ҳозирин хуш пазируфта шуд, вале барои оҳангсоз ин тарона на он қадар писанд буд. خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد
солҳои аввал ин суруд барои ман он қадар бузург набуд, сахт писанд набуд. ин суруд он қадар гӯем ки авҷҳои бузург, гӯем ки паҳлӯҳои эҷоди хор, он қадар ин суруд бисёр хеле оддӣ эҷод шудааст ки ҳамин барои ҳамин халқ омафаҳм бошад. ҳамин назара ҳамин паҳлӯши сурудам дар эҷод ба назар гирифта шудааст. аммо дар аввал ман ҳис намекардам. дар аввал ин ҳиссиёт ҳис набуд. баъдан солҳои охир ки масалан ин суруд 15 сол шуд аз рӯзи эҷодаш, баъдан фаҳмидам ки ин суруд хеле оддӣ ва омафаҳм эҷод шудааст. дар банду баст ва сохтани оҳанг аз кадом асбобҳои мусиқӣ истифода бурдед? аввало ки ин суруд дар шакли клавир нота эҷод шудааст, навишта шудааст аввалин дараҷа. дуюм дараҷа ки ин суруд яъне ки вақт кам буд, вақт хело кам буд ки мо бояд ки вақте ки ҳамин суруд эҷод шуд, сулҳи мо ливо дорад бо устод Сафармуҳаммад Айюбӣ ва сабти Миралӣ Досизода ва хори театр, мо ин сурудро бо созҳои барқӣ аранжировка карда танзим кардем ва дар ин барнома пешкаш кардем. аммо ин суруд партитура ҳам дорад. мо метавонем ки бо партитура ҳам сабти асосиашро анҷом диҳем. пас аз чанд сол таҳиягарони ин суруд тасмим гирифтанд ки дубора сурудро дар театри опера ва балети ба номи Садрдин Айнӣ бо дигар тарз сабт намоянд. баъзан асбобҳои мусиқӣ дар он ҷа аз болои асбоби электронӣ сабт карда шуд, лекин дар ҷамъ оркестри симфонӣ мукаммал набуд. оркестри симфонӣ мукаммал набуд. баъдан баъди чанд сол баъд ба пуррагӣ аз нав ба коллективи пурраи оркестри симфонии театри опера ва балет ва гурӯҳи ҳамсароён яъне хорсароёни театр бо иштироки ман аз нав садо дод сабт карда шуд. ин тавлиди дуюми асар дар саҳнаи театри опера ва балет дар чандин консертҳо ҷашнвораҳо. миёни анамин оҳангҳо ягон фарқият ҳаст? Не, ҳардуш қариб ки як аст. фақат вақте ки ба оркестри симфонӣ садо метиҳад, садо васеътар аст, садо пурратар аст, тамоми асбобҳои зиёди асбобҳоро дар бар мегирад. агар он ҷо асбоби электронӣ масалан худ чандин асбобҳоро ба тариқи